Bakwethu siyadibana njalo uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule lamukela umfundisi eSindlovu ngihamba lamajaha ompofu ababili impofu special uCK lo OB ngizathi basibingelele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule lapho imibuzo yethu yonke ephendulwa ivela eBhayibhelini. Okhuluma umfundisi umpofu CK. Siyabonga. Salibonani balaleli, kuyintokozo njalo ukubana sihlangane kuleli iviki lapho esifunda khona elizwini lenkosi. uNkulunkulu kasenzele umusa aqhubekele phambili esivezela imfihlakalo yakhe. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga balaleli, siyabonga abafundisi. Ithini singakangena esifundweni sethu namhlanje imphindi inombolo zocingo 0718 44196 0718 44196. Uma ulombuzo kumbe ufisa ukuthi uthole ugwalo kuthiwa The Great Controversy ngesilungu kumbe impikiswano phakathi kwaKristu loSathane ngesindebele, silunika kungelambadalo, silunika mahala. Shayela thumela umbiko wakho kulezi nombolo esizibethileyo khona lapho. Bafundisi, singene esifundweni sethu namhlanje incwadi kaSambulo, incwadi emangalisayo. Mfundisi CK, ungathini kubalaleli kubakhuthaza nje ngalincwadi ukuthi abanye bayisaba abancwadi kaSambulo wathi igcwele izilo igceleni? Siyabonga mfundisi wami. Incwadi le incwadi yesikhathi sethu ngoba incwadi yensuku zokugcina. Liyakhumbula emva ngale sathi thina insuku zokugcina zaqalisa ngo1798 sizaze ziyaphele ukuzeni kaJesu wesibili. So thina esiphila ngalesi sikhathi kuqhakathekile ukuthi sizwisise incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo ngoba ikhuluma ngezehlakalo zesikhathi sethu. Kumele sizithande singazesabi. Hayi mfundisi sifundeleke sagcina kuvike phela sigcine sibala sagcine vesinde esithupha qala kwelesikhombisa siye kwele10. Ngiyabonga mfundisi wami 7 to 10. Ngiyafunda lapha incwadi kaSambulo ngo19 ivesi ngelesikhombisa ngisiya kwele10. iBhayibheli lithi lona ke asithokoze sithabe sidumise ngoba umthimba wewundlu usufikile lo mlobokazi usezilungiselele wavunyelwa ukwambatha ilembu elihle elihlambulukileyo elikhazimulayo ngoba ilembu elihle liyizenzo zokulunga zabangcwele. Sasesithi isithunywa kimi bhala lokhu ukuthi babusisiwe labo abamenyelwe edilini lomthimba wewundlu. Haleluya. Sathi kimi la ngamazwi aqotho kaNkulunkulu. Ivesi ngelika10 ngase ngizuwisela phansi ngasenyaweni zaso ukusikhonza kodwa sathi kimi musa ukwenza lokho lami ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abafakazela uJesu. Dumisa uNkulunkulu labo abafakazela uJesu balomoya njengabaprofeti. Nasi indaba CK ngosi osincamlelayo namhlanje nasi indaba emangalisayo ukumezelwa komthatho sike sayithinta kuvike phelileyo. Kunjalo mfundisi wami. Ithathele khona apho. Siyabonga sinanzelela ukuthi izinto ezimbili lapha eziqhakathekileyo kakhulu yikumenyezelwa komthatho njengoba ke kuchiwo lapha elami iBhayibheli lithe umthimba kodwa ke umthimba lomthatho kuyahambelana. So okwakusenzakala izolo ukuthi nxa kwakulungiselelwa umthatho kwakuqala kusiba khona ukuvumelana esithi namhlanje ngolimi lwanamhlanje engagement. Kwakusithi ukuthi umyeni lo makoti baqala baphanane indandatho yokuvumelana ukuthi sebelobudlelwano. Babuye futhi kuthatha isikhathi eside belungiselela usuku lapho ababezahlanganiswa khona ngomthatho. So ke lapha sihlangana ngokuthi khona lapha sebenxuselwa emthimbeni lo olungiselela umthatho ozaba khona phakathi komyeni lo makoti. Umyeni lo esikhuluma ngaye njengoba ke sichilo lapha nguJesu. Umakoti libandla eliyabe libunjwe yibo bonke abayabe benzile balandela intando kaNkulunkulu. So yikwesi kunanzelelayo lapha ungafunda uJohane ngo14 ivesi ngelika1 kusiya kwelika3. Anje siyakhumbula lapha ukuthi iBhayibheli likubeka kube sobala lapha ukuthi uJesu wathi yena ke inhliziyo zenu kasingakhathazeki kholwani kuNkulunkulu likholwe lakimi. Ekhaya likaBaba kukhona izinto eziningi
ukuba kwakungenjalo ngabe kangilitshelanga ukuthi ngiyakulilungiselela indawo na. Nxa ngihamba ukuyalilungiselela indawo ngizabuya futhi ngilamukele ukuze kuthi lapho ngikhona libe khona lana. So ke sinanzelela ukuthi ngemva kwe-engagement kokuvumelana ukuthi laba babili sebelobudlelwano uJesu yikho wahamba ukuyalungisa indawo. Nxa sokumenyezela umthimba lapha uJesu ngemva kokujezwa kweJerusalema usezothatha ibandla lakhe kathesi. Jesu weBabylon ngicabanga. Baba uJesu ukujezwa kweBabylon ayinjelo. Sincedise mfundisi ngobudlelwano bebandla loJesu engagement ingena ngaphi. Sesicabangela kwethu la. Kodwa ke nxa sikhuluma ngoJesu lebandla kungenelana ngaphi? Engagement ingaphi? Umtchado uthini? Nxa ukhuluma ngomtchado kunje mfundisi isikhathi singala kodwa yekela ngutshele ukuthi nasingagidi kwakuhlatshelwa ya kuze kuse sasiba lesikhathi sokulungiselela sisiyahlabelela kuze kuse ukwenzela ukuthi umzwana welanga kube lokuhlabelela nasi indaba manje sithini ke nxa sikhuluma ngoJesu lebandla lakhe ku engagement kulungiselela kuyini okwenzakalayo kwenzela ukuthi sikubambe ngendlela okuyiyo yona lapha. Ngiyabonga mfundisi wami, siza kuthinta phambili uzananzelela ukuthi lapho kuba khona le engagement yebandla loJesu kulapho umuntu amukela khona uJesu njengenkosi lomsindisi. Usemkhethile uJesu, usele engagement loJesu. Nxa usubhaphathizwa nxa usubhaphathizwa lapha ke usuphakathi kokulungiselela umtchado ozaba khona ekuzeni kukaJesu kwesibili. So la njengoba kade siyafunda lapha kubuza iBhayibheli kuphendule siveza amaqiniso eBhayibheli ukuthi kumele siphile njani. Yiwo amalungiselelo lawo asilungiselela izimilo zethu ukuthi zifuze isimilo sikaJesu ekuzeni kwesibili. So lo mtchado mfundisi umkhulu okungakanani sikhuluma ngawo la? Siyabonga mfundisi wami. Umtchado lo mkhulu ngoba uzabe ugoqela wonke umuntu osemhlabeni lapha okuthiwa iplanet Earth oyabe ekhethile uJesu njengenkosi lomsindisi. So umhlaba yonke engawanga lezidalwa ezingawanga izingilosi ziyabe zikhangele. Ziyabe kuyabe kungelenye into ethatha indawo ziyabe zikhangele umtchado lo. So uyabe ugoqela indalo yonke lezidalwa zonke ngaleso sikhathi uJesu elanda ibandla lakhe. Okunye ngicela ngingakwenzelela khona futhi umtchado lo uJesu singathi thina wenza isivumelwano ngegazi esiza futhi lapha eCalvary. Nxa singakubeka ngokwakithi singathi walobola ngegazi wasithenga wayenza inhlawulo yokukhululwa kwethu ngegazi. So wachiya khonapho wachiya esibambise okukhulu kakhulu ngoba wachitha igazi lakhe esiza ekuzeni kwakhe kwakuqala. Wasithi ngalokho esengikwenzile lokhu asiyehlanganani emtchadweni omkhulu sengisiza okwesibili sengizolithatha. Haleluya. Siyabonga mfundisi. Amantombazana amaningi leyami engayithathayo abakholwa kwesikhathi uzachata laye ngale ngejile. Kunjalo. Wathi ngawuzabaleka. Kunjalo. Ufuna kube lesibambiso esikhulu sibi. Yebo. Hayi kodwa abadala bavele bebuthi kuyini akwabiseni kunjalo. Babebuza. So ngiyabonga ukuthi ukhulume ngesibambiso. Kunjalo. uJesu ubambise ngegazi lakhe. Kunjalo. Mbonani indaba eqhakathekileyo. Uverse 7 lo 8 sike sayithinta kuvike lipheleyo kodwa mfundisi akusikhanyisele ngendaba yokulungiselela kukamakoti. Siyabonga. Ikakhulu ukugqoka khona kwathi esikukhuluma ukuthi engxaye umfanekiso iBhayibheli omama liyabaqhakathekisa. Kunjalo. Uzibuza ukuthi kungani kungasetshenziswa ubaba ukugqoka kukababa. Kunjalo. Ukugqoka kwamakoti kuqhakathekile. Kunjalo. Mbona nobaba ngeke benze isibonelelo sinaki kakhulu. Asinake usukubeke kahle. Akuyiqedisa indaba le. Siyabonga. So into eqhatheke kakhulu kubalaleli lakithi sonke indaba yokulungiselela kukamakoti. Ngoba umyeni okwakhe sekulungisile uselinde thina. Uselinde umakoti ukuthi umakoti alungiselele. So umakoti ulungiselela njani? Ungabala laphana kuvesi 7 ikakhulu isigaba sokugcina. Ithi yona lo mkalo usezilungiselele. So lapha kule ndaba eqhathekileyo indaba yokuthi kathi umakoti uzilungiselela njani. Indaba eqhathekileyo. Enxa yemfundisi khonapho uhlukehlukanise ngoba abanye nxa usithi umakoti bazi umakoti yena lo nyakwazi ukuthi nolimi lolo siyaluzwa. Kodwa ukukhuluma ukwehlukanisa. Ungaqalisela kithi
ya ususiya ngale uyezwakala. Yeah. So nxa sikhuluma indaba kamakoti lapha Yeah. sikhuluma indaba yebandla, Yeah. ibandla likaNkulunkulu. bevuna ukuthi uqalise ngomakoti wethu sibili Kunjalo. literally. Siyabonga. So singananzelela ke emchadweni yethu eyakathesi lapha. Yeah. Omakoti bayalwisa sibili. Yeah. Bayalwisa nyanyizwa abanye kuthiwa bayazigcoba ngamaqanda kunengi bathenga abanye bayenza order amafutha sibili avela phandle kwelizwe. Bezama ukuthi balungiselele. Kudala kwakuvele kulesibhuda. Babeqina ngesibhuda. Okay. Kunjalo. So kulento eziningi ezenzakalayo Yeah. kutshengisela ukuqhakatheka kwalolo suku. Kodwa usuku lokhona umuntu oqhakathekileyo ngumakoti. Kunjalo. Yikho nje mina abantu abalandaba le. Hayi lo myeni bakhangele umakoti ungene njani. Yeah, uyefuthi ugqoke. usukelwayo lokusukunyeni. Emchadweni la. Ehhe. So umakoti uqhakathekile. Yeah. So indaba leke isivezela ke indaba ejulileyo. Ngoba indaba yokulunga kukamakoti yiyo echoyo ukuthi uyahlanganyela yini emchadweni. Ngoba umyeni umchado selungisile. Yeah. Nxa sesikusambulu lapha umyeni nguJesu. Umakoti libandla. Umakoti libandla. uJesu selindele umakoti. So umakoti kumele azilungisele. Ungayibala usiya phambili lapha ithi umakoti lo uzilungiselele njani. Kuthiwa umbethe ilineni. Kuthiwa wavunyelwa ukubana embathe ilineni elihlambulukileyo elikhazimulayo. Ngoba ilineni elicwengekileyo liyikulunga kwabangcwele. So umakoti ulungiselela njani ngokwembatha ilineni eliyikulunga kukaJesu. So umakoti okuzamenza avunyelwe ukuthi ayengene emchadweni yikuthi nxa esevume ukulandela uJesu, nxa esevume ukuthi abe yingcenye yalo umchado, kumele avume uJesu amguqule isimilo sakhe. Umfundisi ungakahlupheki kakhulu sincedisa abalaleli. Indaba lembenzakala mbeyanzakalanga akutsho lutho. Kodwa umakoti walibala ukukhupha izigqoko zangekhaya. Wagqoka esimhlophe phezulu. Kodwa kwasekuthutsha leziyana ngesikhathi esingafanelanga. Ngiya endabeni okhuluma ngayo yokuthi umakoti kufanele ukuthi ngoba amehlo wonke akuyi kunjalo, akumelanga kube lento ephambanisekayo kunjalo. Ijaha la nxa kungani isuthu kayiqeda hayi abantu akube le ndaba kakhulu kodwa umakoti siyabonga kubamba umlomo. Siyabonga. So indaba le iqhakathekile, yindaba eza kuwe lakimi ngoba nxa sikhuluma ngomakoti sikhuluma ngebandla. Kodwa nxa sikhuluma ngebandla kasikhulumi ngezakhiwo, sikhuluma ngawe lami munye ngamunye. So ukuthi thina silomlando okulungiselela lumchado. Yikho ke lapho kuba sinanzelele futhi lapho ukuthi kulelinye ivangeli selichunyelwa kulezi usuku elokuthi ungamkela uJesu so right. uNkulunkulu kalandaba lokuthi wenzani. Kodwa la indaba yomchado iyaveza ithi umakoti kumele azilungisele. Kuthi ukuthi umuntu oyamkela uJesu ulomlando okulwisana lemikhuba emibi lokuvumela ukuthi umoya engcwele amsize empilweni yakhe anqobe imikhuba emibi. So uNkulunkulu nxa esincedisa ukunqoba imikhuba emibi usebenzelana lathi silengcenye silendima okumele siyithathe kulokho. Ngezinye indlela indaba yevangeli kayisikho ukuthi umuntu engamkela uJesu segoqa izandla sengenza laloba yini. Kumele kususwe ingcekeza ukuze umakoti alungele ukuyahlangana lomyeni wakhe. Hayi mfundisi mbona ngani sichayazwela. Mfundisi Mpofu nxa ungathi usithathe kukhona ukufundisa ukukhuluma ngakho ukulungiselela khona lokho. Siyabonga. So ukulungiselela lokho kulamanyathelo amathathu. Ilinyathelo la kuqala yikulungisiswa okuthiwa ngolimi lwesikhiwa ijustification. Leli linyathelo la kuqala elenziwa yimi lawe nxa sisamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Wonke umuntu owamukela uJesu njengenkosi lomsindisi uselungisisiwe ukuthi usengenileke esikolweni, usengenileke equleni labantu abasindisiweyo. Kodwa ke akupheleli khonapho, kumele kube lenyathelo lesibili lokuthi ke sokumele ungcweliswe. Umoya oyingcwele uyakuncedisa kathesi ukuthi unqobe imikhuba emibi lenkanuko lezi ezimbi ukuthi uzinqobe. Linyathelo lesibili eliqhakathekileyo lona lelo. Inyathelo leli libuya ke ngokuba lobudlelwano lenkambo loJesu lokuvumela lokho okuchiwo lilizwi likaNkulunkulu umoya oyingcwele ekuguqula kancane kancane kancane. Bese kusiba lenyathelo enxenye lesithathu. Ufuna ukuthi ungakadluluke kwelesithathu mbulani lilula ngoba livele lithathe phezulu kunjalo. Kodwa lelo okukhuluma ngalo mfundisi mbonani sime kancinyane ngiyabona isikhathi sesihamba kodwa ke ngibona kuqhakathekile silichasisa ukuthi kulapho kulokuvindana khona ku sanctification. Sanctification kulapho okulendaba khona
ngoba ukukhazimuliswa ngokaJesu akudingi thina kodwa lokhu akusincedise ukuthi kwesinye isikhathi kulokunye kuyizinto kwala ukufa kunjalo ungakhangela ezinye izinto ziyala ukufa zilenkani kakhulu mfundisi. so singancediseka kanjani ukuthi silungiselele khonokho izinto kufe abanye bathi umuntu omdala umuntu omdala uyalulenkani uyabe lokho evuka omunye wathi la kunjengokuthi uhlezi phezulu kwespring yabona ispring ukuthi sinjani ungavela usukume siyathanda kunonke izinto kwethu okukithi kumbe ngoko anti kubili kulalokho kokuzalwa kunjalo kumbuzalwa ngabantu abalolaka ngabantu abangamasela baloya ngabini kumbe kunjani hlezi phezulu kwabo usincedise kafitshane mfundisi indlela esingancedisana ngayo inje somfundisi wami umpostoli Paul uthi yena ke siwa nsuku zonke kodwa sifa nsuku zonke kodwa ke akumelanga siwe sibhazalale kulezinye izinto ake sithi ulaka kwesinye isikhathi umuntu ololaka vele kwesinye isikhathi uyethuka vele sokukufikela suphambanisi ukwenzile kuyakufikela kodwa ke ngenxa yokuthi umoya oyingcwele uyabe lokho ekhuluma ngonembeza wakho uzabona ukuthi ngokuya kwesikhathi ungalalela ilizwi likamoya oyingcwele ngokusebenza kwanembeza uyabona uya ngokuya uzithiba so inkanuko lezi lele imkhuba emibi leyi esifikelayo kwesinye isikhathi sibona sesikwenzile kodwa ngenxa usukwenzile ke khala futhi kuJesu. Ngifuna mfundisi usincedise la uabuser sincedise kulabantu abangakholwayo ukuthi kulezona ezinqobekayo isikhathi sethu siyabaleka lesibona ake sichaye ngamafitshane sikugcizelele ukuthi ukunqoba kuyenzakala. Mhlawumbe ngingabala lapha uJohane 15 verse 5 ithi yona mina ngilivini mina lizingatsha lo ohlala kimi lami ngihlala kuye uyathela isithelo ngoba ngaphandle kwami kalingenze lutho. So okumele sikwenze kucace ukuthi uJesu nxa esiza sikhuluma indaba yomtchado la uJesu uzotchada lo makoti osezilungiselile okuhle ngakho ukuthi awulungisi uwedwa ungabona ngisehluleke ukunqoba isono uhlupho kalukho kuNkulunkulu uhlupho lukimi engiyehluleka ukuthi ngizinikele ngokugcweleyo uhlupho ukuthi eminye imkhuba kwesinye isikhathi iyabe engxenye inika inzuzo njalo eminye imkhuba idinga ukuthi ngiyilahle kodwa ukuyilahla kwakhona kubuhlungu emzimbeni. So kwesinye isikhathi njengabantu asizimiselanga ukuzidela sifike kulelo zinga kodwa nxa singazidela ngokweqiniso sizinikele kuNkulunkulu isono siyanqobeka emhlabeni ngitsho la kusizukulwane sethu siyanqobeka isono ngamandla egazi likaJesu. Siyabonga nxa sizaphenduka mfundisi qethi siyogcina ukugcina ke yikukhazimuliswa estate glorification le yenzakala ke ekuzeni kaJesu kwesibili uNkulunkulu nguye oyenzayo linyathelo lokugcina leli sesitshada laye kumtshado lo esikhuluma ngawo. Siyabonga mfundisi uthi iqedi silathu siqalisile siyabonga ngoba yindaba yokunqoba kwethu ngifuna ukuthi kucace mfundisi ukuthi ngingaphi la esithi ngesikhiwa ama addictions kanjalo kulabantu kuthiwa ngesindebele addiction inkanuko kuthiwa kuyini ukuthi into le ukuyilazwa umkhomothize ungaba yipornography ubukela umfanekiso enqunu ungaba izidakamizwa kumbe ungaba yini bakhona abantu asebazamayo kunjalo ukuphuma sikhuluma kunje ukhona ozasilalela mbosilaleleyo ukuthi ethi ngiphakathi singamncedisa njani ukuthi akhona amandla egazini. Siyabonga indaba ikhonapho akhona amandla egazini ungakhangela even kula kuMateyu 11 iverse ngelika 28 uJesu uthi zanini kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo ngiza liphumuza. So ngezinye indlela umuntu oyabe egqilaziwe isono uyasindwa ngumthwalo othile owawuqala mhlawumbe okumele sikunanzelele okumele ukuthi umuntu akuvume ukuthi ngeke azincedise uhlupho lolu engiphakathi kwalo aludingi mandla engizalwa ngilawo uveleka uselawo kudinga amandla avela phandle avela kuJesu. So owakuqala kumele nginanzelele ukuthi angeke ngazincedisa ngingaya kubani kuJesu. Inyathelo lesibili kumele ngizidele ngizinikele ngokugcweleyo kubani kuJesu bese ngimvumela uJesu abe nguye onjani obusa impilo yami. Then inyathelo lesithathu sokumele ngithathe amanyathelo athize ngokwesibonelo nxa kuyikuthi engcenye ngigqilazwe ukunatha utshwala engcenye labangane
enginatha lapho. So kumele ngithathe amanyathelo ukuthi abangani laba sokumele nginjani ngibaxwaye. So kumele ngibalekele ukuya endaweni ezilani ezilotshwala. So kulamanyathelo kumele ngiwathathe ukuzivikela ukufaka uthango ukwenza ukuthi uNkulunkulu nxa isebenza lami engincedisa kube lula ukuthi umsebenzi wakhe awuphutshise esimilweni sami. Imfundisi ngikhulele ekhaya mina into ekhulumayo inkomo zangakithi ikakhulu ngalesi sikhathi sebusika zazi kuthiwa kwenzani ukubhalelwa edakeni inkomo lana yayingenwa ngumqando ithini uthothi sivele sibuthakathaka into yokuqala sasizama ukuthi sikhiphe edakeni ngoba vele yona ngeke iphume iyafela phakathi kunjalo sikhuphe phandle sidingele isawudo sidingele amahlamvu sidinge amahlanga lento ezinjalo ukuthi izuze amandla kunjalo ngiyakusekela lokho kutshoyo lo mfanekiso engilethileyo ukuthi mhlambe umuntu othathekiswa indaba yona le mfanekiso engqondo banenge abantu eminye imithathu yadilika ngayo kunjalo umuntu esehle uthi aphume kikho khona okhuyana ukuthi suka endaweni yengozi kunjalo suka endaweni yengozi umlima kuncedise kakuhle emfundisi sike yona le ndaba esikhulumayo engxenye bafundisa ukuthi sikuchasise kuhle ukuthi kulabantu abathi bona uNkulunkulu uzaphonga ungabi le ndaba yabo sikamakoti singanisilo kulitshatho kuncane ngaphansi engxenye singakuchasisa sikucacise ngokuthi kulabantu abacanga ukuthi nxa kuthiwa ezulwini kungenwa ngomusa uNkulunkulu uzaphonga ukuthi la nxa abantu belezulu abayekele bangaphonga ukhangele eceleni athi hayi into encane ukanti umusa usebenza ukungincedisa ukunqoba isono umthatho ungakafiki nxa umthatho usiyafika umusa kumele wesuyenze umsebenzi wawo kungabi la sithi kungabi labala kunjalo isigqoko ngawuthiwa simhlophe akulabala ngitsho lelincane akulachatha kunjalo mfundisi so ekulokuzeni ekungcelisweni lapha mfundisi wami kumele mina njengesoni ngibe lengxenye lo Kristu laye futhi abe ayenza ingxenye yakhe mina nxa ngingenzanga ingxenye yami njengoba ke sisitsho lapha ukuthi kule mkhuba sibili egqilazisa abantu kumele ukuthi nginanzelele ukuthi lokho kakulunganga bese ngisiba lesifiso sokuphuma kukho ngingenza njalo uJesu uyancedisa so lapha ke mina ngizacicizelela ngamavesi ungafunda uJohane ngo8 ivesi ngelika 11 umama lowana owatholakala uthenga amafitshane babamletha uJesu uthi yena ke wathi kuye ngubani okulahlayo wathi kakho Nkosi uJesu wathi lami kangulahle hamba ungabe usona futhi uyagcizelela ukube sobala ukuthi ngamvumela ukuthi aphinde abuye lentweni efana nayo vumani futhi ngigcizelele ngoTitus lapha uTitus ngo2 ivesi ngelika 11 kusiya kwelika 13 ngizabala amavesi lawa ngiwathandela ukuthi wona ayazicasisa ithi yona ke lokuzingelwa kwami lezi nhlupheko zami labo konke okwangehlela eAntioch lase-Iconium lase-Lystra lezi nhlupheko zonke engazithwalayo kodwa inkosi yangophula kuko konke ivesi ngo12 yebo bonke abathanda ukuhamba ngobuqotho kuKristu Jesu bazazingelwa kodwa uzabaphula kuko konke sicine futhi ngoJude uJedu lesahluko esisodwa ngizafunda ivesi ngelika 24 lelika 25 ithi kuye olamandla okulilinda ukuba lingakhubeki lokulimisa phambi kwenkazimulo yakhe lingelasici lilokuthokoza okukhulu kuye uNkulunkulu oyedwa umsilisi wethu ngoJesu Kristu inkosi yethu kakube inkazimulo lobukhosi so kusitsho ukuthi ke mina nxa ngizimisele senginanzela ukuthi lokho angikufuni ngakhala kuJesu ngaya kuye yena uzangenzela lokho engingafuni ukuthi ngibuyele kukho ngoba mina lami ngangifisi ukubuyela entweni enjalo then kuba khona ukungcoliswa mfundisi omunye uyabebuza lani libuza lobabili kunjalo engakaqedisa umfundisi indaba yokukhazinuliswa abanye bakabakholwa ukuthi emhlabeni khona bakhona abantu abazaphelelisa izimilo kodwa ngibona ngani indaba elikhuluma ngayo iphendula khona khuluma ngakhonoko kunjalo ukuthi abantu bazaphelelisa izimilo kodwa abantu bathi ngabantu benyama sibuthakathaka siyizoni bafake zonke izaba kunjalo singancedisana njani ukwazi ukuthi isimilo sokuyangena ezulwini
kasilungiswa ngale kunjalo silungiswa la sisesemhlabeni sisesemhlabeni yikho iBhayibheli silona ke phelelani njengoyihlo wena esezulwini ephelele. Mfundisi Ophi uhluyiqhumela lesibili siyabonga. So ngezinye indlela okungenza ukuthi umuntu ehluleke yikuyehluleka ukuzinikela kuNkulunkulu, ngoba kumele sinanzelele abantu abaphikisa lokho ngabantu abakhangela ukwenelisa komuntu, kabakhangela ngamandla egazi likaJesu. Amandla egazi likaJesu khona khona uJesu akuphila emhlabeni la ukuthi waphile ngela sici kwaba yisibonelo esedlula zonke ukuthi kuyaphileka emhlabeni umuntu enqoba ini isono. So abavumayo ukuthi lawo mandla egazi lakhe asebenze kubo bayenelisa ukuthi basinqobe babe lezimilo ezifanele kuyangena emtchadweni wewundlu. Uhluyiqede inkazimulo. Ngifunda lapha kuKorinte waqala ngo15. Ivesi ngu51 sisehla la ithi yona bheka ngilitshela imfihlakalo asiyikulala sonke kodwa siza kuguqulwa sonke ngesikhatshana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngoba icilongo liza kukhala abafileyo kuKristu baza kuvuswa bengela kubona njalo sonke siza kuguqulwa ngoba lokho kubolayo kumele kwembathe ukungaboli lalokho kufayo kumele kwembathe ukungafi. So nxa sikhuluma indaba yokukhazimuliswa isenzo sikaNkulunkulu aza kusenza ekuzeni kwesibili kukaJesu eseguqula imizimba yethu le efayo embathisa ukungaboli, imizimba yethu le ebolayo embathisa ukungaboli. So ngezinye indlela uNkulunkulu uza kwenza lokhu kulabo abangena emtchadweni wendlu kumbe kulabo abavumileyo ukuhlambulula izingubo zabo kumbe izimilo zabo ngegazi lendlu bayakukhazimuliswa bagqoke ukungafi baphile iphakade. Siyabonga mfundisi, sikhe sitshele ngababusisiweyo. Siyabonga iBhayibheli lithi lona ke babusisiwe abaza kunxuswa emtchadweni wewundlu. So ukuze la wena lami sibe ngababusisiweyo ukuthi silungele simlandele uJesu, silungele ukuza kwawo kwesibili sibe lokuhlanganyela lapha azabuye ezothatha khona ibandla lakhe. Babusisiwe abanxusiweyo bafundisi. Ngithemba yibo bonke abanxusiweyo. Kunjalo. Yebo. Lapha akula ukuthi ngiyazokuzindawo lingabuyi labantwana. Imtchado ivalela abantwana phandle. Kodwa lo mtchado hlobo zami uthi babusisiwe abanxusiwe wonke onxusiwe osizwayo unxusiwe ukuthi ungene emtchadweni wewundlu. Ngokwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi wakho, uvuma igazi lakhe likuhlanze kukho konke kungalungi, uyingxenye yomtchado wewundlu. Inkosi libusise, sidibane njalo kuvikelizayo endaweni efanayo ngekhathi esifanayo. Siyabonga.